Sarapan pagi guys. Kita mukbang pempek sepeda. Mantap. Makan nenek pakai tangan. Tahu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan. Wajib minum cukup. Murah, meriah, bahagia. Tahu lihat. Petrol guys.
Wah, sarapan ya? Ada yang beli kopi om, beli kopi om. Kopi mentah. Wow. Tadi om nganggup. Nah ya. Hati kan om, udang, beker. Ah, soalnya timbangan tadi. Bisa deh. Ada. Mana? 1, 2, 3. Nggak ya? Ini, Enggak. ini. Bang. Sarapan, sarapan. Iya. Udah. Sendok.